Baby Killer, Ugo Fresh. Manager. Vipi. Ugo sawa. Yes, wakunzi wa Star TV turi ku kibuga cy'indege Melchior ndadaye neza na neza mubona turi kumwe n'umu artist novuga yuko ariko arabikora neza cyane ariko araserukira muri rusangi gucacu cy'u Burundi bamwita Dramati ushatse umwite Baby Killer ariko kuduha indirimbo nziza cyane ndavuga Staraviv ndavuga Somebody ndavuga Rotate ndavuga hariye yindi ni yahe ni harimo ibintu bya sweet n'umwe mu artist ariko barakora cyane ariko baraserukira neza igihugu cyacu cy'u Burundi neza cyane Dramatic ariko cyane muri cyo Burundi tumeze neza cyane ndakwifuriza umwaka mushasha mwiza mushasha twese umwaka mushasha ku bafana bose abantu bakurikirana Star TV abantu bakurikirana Dramatic byari byose kuri Dramatic guhimbaza novuga umwaka mushasha ari hanze y'igihugu atari muri cyo Burundi. Yeah, it's a great experience kubera ko ukeneye kubona handi ngene bawuhimbaza so kuri jewe it was a great experience kandi ndashimira Imana kabisa. Wakoze show mu gihugu cy'u Rwanda uraja muri Uganda bisigura ko East Africa nkayo siri kura itembera n'akazi warageza Europe urakora amasho atandukanye igihugu cy'u Rwanda na Uganda n'u Burundi bitandukaniye he mu gihugu kuri stage uri mu kazi bitandukanye first of all kuri culture baratandukanye bafise ko bakira ibintu baba ariko barabona so dutandukanira ku bintu byinshi kiretse ko twese duhurira ku muziki muri rusange ku bantu tutari muri Uganda cyangwa abakunzi bawe turi mu gihugu cy'u Burundi cyangwa abakunzi ba Star TV basanzwe bakurikirana ibikorwa byawe muri rusange muri Uganda byari bimeze gute na cyane muri show wari ufise show zari zibiri imwe yari y'Abaganda indi yiwanje nk'umurundi so bose abantu barashoboye kuza and then we had a lot of fun kiretse ko iya mbere kumva ko yarimo Abaganda benshi so abarundi ntibacikora bari bafise iwacu so but it was good umwaka wa 2023 kuri Dramatic wari mwiza cyane ndetse n'umwaka wa 2024 wari mwiza cyane kuri Dramatic umwaka wa 2023 n'umwaka wa 2024 utandukaniye he kuri Dramatic I don't know ntavyo nomenya kabisa I don't predict igihe sinzi by'Imana bayateguye but I wish you ko we always wish in a positive way so nibaza ko if I stay positive if you guys stay positive tukora ibintu bimeze neza urwa kuduha ibikorwa bine ndavuga na audio twakurikiranye ariko hariho bamwe bariko baravuga ati mbega Dramatic arashobora kuduha videos zijya ndirimbo cyane ashobora kuduha ibindi bikorwa bishasha biri kumwe na I don't think so kubera ko right now I'm going to focusing ku ndirimbo ikurikira because it's gonna be a huge video so nashatse abantu bose bankurikirana ntibaburi kintu baba ariko barumviriza meanwhile so nibaza ko ziya ndirimbo zihari ugira zikwibutse Dramatic kumvisha Dramatic cyashoboye list so mugabo nibaza ko mwanya munini ko ndawushira ku ndirimbo ikintu nibagirwa kuri Dramatic yabonye mu gihugu cya Uganda kumbure nubwo azagura n'abagenza kuvuga ati Uganda narabonye yo kino gitandukanye n'igihugu cy'iwacu people don't sleep there nibajyama Abaganda look my eyes baguma bari maso baba bari mu kazi abarundi bakwakiriye gute muri rusange bari hariya ibari nko guhura na famille yawe ibari nko guhura n'umuryango wawe abantu biwanyu so it's a great connection iba yabaye nibaza ko banyakiriye neza uko bashoboye kabisa uragarutse mu gihugu cy'u Burundi hari ibindi bikorwa twa twiteze kuri Dramatic yeah a lot jenje gukora nkora umuziki I don't do anything else hari benshi bashobora kwibaza ati zira ndirimbo washize hagaragara zine ni indirimbo uvuga ko zaje nka surprise kubera ko niko twiteze ko Dramatic aza kurangiza umwaka aduhereza ibikorwa kubera ko hari gano wigeze kuvuga ati umwaka mu mpera ndashobora kudashira ibikorwa hanze ariko mu ntango ya 2025 ndashobora gushira ibikorwa hanze biriya bikorwa sivyo byari kubanza 2025 kumbure usange 2025 cyangwa murafise ibindi bikorwa mwategekanije muzohereza abakozi it's always a great time so it's always when it's about time gukora ikintu nibaza ko umwanya n'umwanya muzogenda murabona bimwe mugaye bikorwa n'byinshi wagiye urakora amashow menshi atandukanye wandika amateka atandukanye mu gihugu cy'u Burundi kuri Dramatic isho atazofa yibagiye yakoze neza neza mu gihugu cy'u Burundi Dramatic concert ni Dramatic concert novuga yuko yavuze ngo byinshi bitandukanye kuri Dramatic nta kibazo that's the main reason you gotta be the headline to get all the lines ariko ko byagenze kose urabishima appreciate a lot kandi abantu bose mwarakoze numva shaka kubaza kino kibazo cyanyuma muririmbyi novuga muri legend ntiyabonetse
kuri stage ari we Mr Pro. They close the show amasaha yaraturenganye kubera habaye ibintu byinshi na après umwanya uba mutoya ngabo nibaza ko abantu bari hajya barashoboye kuryoherwa and maybe next time bashobora kumubona ari kuri stage. Wana bakire neza cyane igikorwa cya Dramati ari kumwe na Divoice tukitege ryari? I don't know, anytime soon. Ariko amatwa asumira ngo na video yarakozwe. Let's wait and see. Niyo mwanya wo gukora, merci beaucoup. Yes, nganda gushimira cyane Dramati, akazi keza cyane. Bamwita Dramati. Nibaza ko mayichese yo kukwiza 100 by'ababone kubera ko ndaburi igihumbi gusa. Agira mu modoka ndaburi igihumbi gusa. Muri igihumbi gusa. Bayikore kumbure ko yashoye kukwiza 100. Reka tubashimire cyane abakuzi ba Star TV. Ujya ni petit frère wa Dramati uri wa Madrid, abonabo n'abantu bari kumwe. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Aragarutse avuye mu gihugu cya Uganda, urumva ko yarafise show zibiri, hari show y'abaganda n'indi show yakoze ku ruhande rwiwe muri rusange. Urumva ko gukora show hanze y'igihugu out of my country niba byoroshye kuko biri kose urumva ko ari umunezero udasanzwe. Dramati Imana ibayizagire cyane abakozi ba Star TV, kora sabone kumbure tubandanye gushigikiranira muri rusange. Thank you.